salah sebenarnya, tapi gimana boleh aku lihat apa ini? Tak bakal jaringan ini loh. Bakal sudah semua mira ya? Saru pada mau call. Oh, lo boleh mau sih, lagi santai kok. Lagi mana lo ay? Nah, semua biar lo coba. Nah, ini barang ngasih rapi lo. Barang ini. Sudah tak tadi sih kerja banget, ono banget. Apa kata orang ini? Oh, perang. Lo ini minister mereka berperang. Enggak selalu kayak mana salah sih, saya itu nak terus mereka bergereji. Itu perang ada naik kan? Oke, naik. Preman minister mereka bergereji. Anda minta tolong minister mereka. Dia korek bang. Bang korek lagi. Ayo bang. MC Naga. Masih holau udah bang. Oh ini harus beli ke mana sini aja. Wah bang. You understand speak me? What? What ini minister mereka bang. Minister mereka dulu pernah tuh belum dari minister mereka belum dari minister mereka papa. Matutu. What? Yes. Yes. And the breaking house, and that's all right for the process. And the lack of the Bapa from the Sinaga, the from the Nagatang, to make a Bapa from the Magal to the Nestor. The lack of the Bapa, and the lucky. Like. Yes, I'm like speak you. What? I am like speak you. Oh yes, the my brand and the my Bapa from the very handsome, storm back and my Bapa from the very handsome, and the lucky. And the storm back and the storm back and the lucky my Bapa. Bapa Sinaga. Thank you. Jangan lupa untuk. Jadi, ini dia dulu live. Oh. Oke, ku ambil dulu. Yes. Oke, tunggu. Ku ambil dulu. Yes, thank you. And then Bapa from the jangan lupa sen. Tunggu. Asa to nga persen. Oh, yang jin melaki nama Bapa nama from the kegal strobe kana from the barema do social media. Sayang balik, sayang. Sayang harga tuh komal. Dapat salah mau lihat itu kan. Ibaga segurnya ama do anak lu tuh dia amin. Ibaga segurnya anak tuh di amin. Ya amin. Puji Tuhan haleluya, puji dia ramah Kristus baik. Jangan lupa minum kesini ada Bapa Sinaga. Minum kesini ada dari Rojano. Oh. Adong. Nyan. Yes, thank you Bapa ada penunang dulu minum kesini hoda, donang sampai Rojano setelah mereka lagi nama Bapa. Kosing ni hoda ni monggon kosing ni horbo. Yes, thank you Bapa ada penunang Bapa Sinaga setelah mereka nama Yudu Bapa ada penunang perper handsome dan lagi nama Bapa setelah mereka lagi. Perkenalkan jutong awat tong. Amo. Perkenalkan datang pakka anak buru nauli lagu, nauli rupa, dona sobar rupa, dona sobar lagu. Yes, ada from nomor ribut, I like. Nah, senang puna ada perkenalkan diri, istrompek. Pada dahon bapak ini jutong aw. Pakka nauli rupa. Anak buru, Pak. Asukan anak buru. Pak Songon Bapak sih. Saya bukan Batak. Saya bukan Batak, saya Kristen ya. Nek kolas mah. And then the grades to make them stupid. Yes, and the OMG, the last one from the tadi ada from the S to pakai nama last mah. Oh, OMG. The last one betul the pemain the bago, the pembalik. Oh, OMG, Stormbreak. The last one. 1 juta Stormbreak. Oh, love you the baby the last mas 1 juta. Love you the last mas 1 juta. The last mah pernah mga bangal to the dan pernah dapat Stormbreak na may last mah. Watch. Oh, and the product is the product Stormbreak the product sa the last Stormbreak na may last mas 1 juta. OMG. The last, but the balok and the from the boneka, the rod, the dance store, and the do grades store and the last, but even the grades, I don't like it.
Nuestro pequeño dan suruh bersara sebuah suruh pequeño las mana pun degas suruh bersara sebuah suruh pequeño pun berkooperasi dengan to. Selalu nuestro pequeño integrasi suruh pequeño lagi nuestro pequeño integrasi mah. Waktu ini nuestro pequeño di back of the last mana pun oh ini jadi tu nuestro pequeño integrasi. Ya sendiri lagi the last nuestro pequeño integrasi suruh pequeño pun down suruh bersara sebuah. What? What the last mah? Galung lah. What? You OMG, the problem the happy. No problem the tari the last mas majuta the problem the last ada problem ada pareman dari social media strobek. The problem dari sini pareman the problem tekan tombol itu the problem kita berkata berkasih kemanusiaan yang berapa sebelum makan pejaten sebelah berapa karena sesuatu yang paling manusia pikirnya. And the last mas the tas the batu the problem ada masih belum tu tarus. What? OMG, the last one is the time, the box, the register, no, I don't like it. The last one is I don't like it. The last one is the grand yes, and the putaran the musik, yes. The last one the bag in the musik, the from the band the kesekalis. The last one, the from the begging. Yes. What? Pareman. Pareman the nice, you selalu melodi pareman the merasa pareman the nice from the mereka kalau kota sudah kena lagi instrumen. The from the pareman sudah kena lagi instrumen from the pareman the lagi. Oh. Nah, sudah bang. Yes. Last man the target. Ini loh. Bluetooth mode. Last man. Kakak buju cuma parade. Kakak bilang cinta cuma parade. Aku bilang kakak cuma pamodus. Kakak bilang ini kakak penjurus. Ade yang malu-malu datang kemari. Ade bilang kakak jangan banyak aksi. Ade yang ragu-ragu datang kemari. Kakak cuma mau pegang tariki. Kakak bilang cinta bukan mau barayu. Sio ade nona, ade jangan ragu. Kakak cuma mau kakak bilang Sio ade nona, kakak bilang cinta bukan mau barayu. Sio ade nona, ade jangan ragu. Kakak cuma mau. One, two, three, go. Everybody put your hands Everybody put your hands Adik kakak bilang kamu itu tanpa modus. Kakak cuma sedikit kata cinta modal tulus. Ini kakak bilang adik dengan kata paling tulus. Coba mengerti sedikit kata-kata keras. Kakak ini cuma sedikit aksi dengan gaya kerja di kepala. Buat kakak eti tanpa pakai lama kakak langsung jadi artis. Kalau adik suka kakak bilang kakak pecinta paling Payo ade nona, kakak bilang cinta bukan mau barayu. Sio ade nona, ade jangan ragu. Kakak cuma mau kakak bilang Sio ade nona, kakak bilang cinta bukan mau barayu. Sio ade nona, ade jangan ragu. Kakak cuma mau. One, two, three, go! Everybody put your hands up!
Yo ade nona, ade jangan ragu kakak, cuma mau. Yo ade nona, kakak bilang cinta bukan mau barayu. Yo ade nona, ade jangan ragu kakak, cuma mau. 1, 2, 3, go! Everybody put your hands up! Everybody put your hands up! Coba Mia Rap Crew. Tejo danggui Masih belum mati, Om. kemote sudah sudah Saya sedang kepala tanpa berlama kata langsung jadi artis. Kalau ada suka kakak bilang kakak cinta paling kali. Payo ada nona kakak bilang cinta bukan mau barayu. Yo ada nona ada jangan ragu kakak, cuma mau kakak kita. Yo ada nona kakak bilang cinta bukan mau barayu. Yo ada nona ada jangan ragu kakak, cuma mau. 1, 2, 3, go! Everybody put your hands up! Yo ada nona kakak bilang cinta bukan mau barayu. Yo ada nona ada jangan ragu kakak, cuma. Yo ada nona kakak bilang cinta bukan mau barayu. Yo ada nona ada jangan ragu kakak, cuma mau. 1, 2, 3, go! Everybody put your hands up! Everybody put your hands up! Coba Mia Rap Crew. Oke, semua masuk.
Zuru, lepsza. Everybody put your hands up. Kakaba buju buju tu.
Oh, nabulang na ito. Sama mo hito later. Everybody put your hands Adik kakak bilang semua itu tanpa mulut. Kakak cuma sedikit kata cinta modal surut. Ini kakak bilang adik dengan kata paling sulut. Coba mengerti sedikit kata-kata halus. Kakak ini cuma sedikit cinta dengan gaya terjepit kepala. Buat kakak eki tanpa pengalaman kakak langsung jadi ahli. Kalau adik suka kakak bilang kakak cinta paling baik. Payo ada nona, kakak bilang cinta bukan mau barang gombal. Yo ada nona, ada jangan ragu kakak cuma mau kakak bilang. Yo ada nona, kakak bilang cinta bukan mau barang gombal. Yo ada nona, ada jangan ragu kakak cuma mau. 1, 2, 3, go! Everybody put your hands up! Yo ada nona, kakak bilang cinta bukan mau barang gombal. Yo ada nona, ada jangan ragu kakak cuma mau. Yo ada nona, kakak bilang cinta bukan mau barang gombal. Yo ada nona, ada jangan ragu kakak cuma mau. 1, 2, 3, go! Everybody put your hands up! Everybody put your hands up! Coba biar kru. What ini minister bagaimana bapak dan pernah jalan-jalan saya bapak jelas baru betul minister bagaimana lagi. Yes, adalah minister bagaimana berundang sudah saya sukses bagaimana lagi bapak dan pernah ya. Izin nama untuk komen di toruk kucing mati. Yes, saya udah baga-baga komen ini. Fucking hands up!
Ya, sino naman nag-grade naman product na bike? Buhay! Oh, thank you naman product na bike! Hindi naman grade na bike! Yes! Kotak matapawa sa amin julus na sa pile store bike na may berang-berang sa rapat sa. Oh, anjir! Ako pamili pong dilas! Matutulog na pong... Oh! Yes, thank you naman product na bike na may grade na bike na may berang-berang sa rapat sa sukses. Oh yes, dami last man pun hutong dami malaban store bagi na hutong dami malaban na last store bagi na grade store bagi na last man. Dulu ada pun dami kasing hora. Last man. Wat na store bagi na last store bagi na kasing hora store bagi na budak solo ka salah satu sesa. What? Lalu, What? kotor-kotor kali itu komen-komennya. Jijik kali aku nengoknya. Last store bagi no. Da pun komen na rozal da patur na disi da pun angkat detek. Nama lagu da pun last store bagi na last store bagi na grade bagi na budak down. Yang komen, tolong yang. Yang komen, tolong ya. Kalau nggak suka, keluar dari sini. Bisa di komen. Oh yes, thank you last minute from the camera from the last back from the ada from the bagat ng and the storm back the solo rep sa sa pusa sa sudah the from the ala storm back the grade storm back the malakan storm back the storm back the grade storm back. Yes. Yun na mag-rest na mag-rest na mag-ripple down sa mga sa siya. Yeah. Yeah, like really the problem di ko sa kasi na. Yes, tayo ba ang brand ng stabas to. Other like. Yun na mag-graduate. Yun na stupid. Yeah. Bujang minam. Sama mo bujang minam. Ya. Kapag ko ngomong kotor. Ama. Ang wala ko dito na ko ba. Asal pa naman ito baru munte. Anggo manok buru munte di Pasirang daw. Oke, kita gas terus gara-gara buru munte tidak menonton, kita gas terus ya guys ya. Kalau buru munte, antik punya. Kalau buru munte, untung dah menonton di mana? Satu menonton mana pakai lagi. Ah, Pablo, betul dia udah di depan, ada betul lagi di live. Pablo. Jangan ada para sidori di depan mana. Woi, sopan ako ngomong ko bujang inam. Katanya rupanya bujang inam, rupanya bapakmu rupanya kutolay kontol. Wah, sendelas bener-bener mengapa bener-bener lagi di Mr. P. Yes. Yes, bener lagi Mr. P na bener-bener down. Solo rap pada serasi pusia Mr. P. Yes, thank you. Ano malaki? What the minutes for back the down from the association? Oh, nice. What's the name? Yes, I'm super new. Thank you, my color of Sunagan from the list back. The list for the Sunaga. Like the list of the Sunaga. And the people like the from the comment from the quarters for the towns of the association. Depan kota Surabaya. Oh yes, the Juliana. Lanjutkan saya sama Surabaya depan the Juliana, lanjutkan the chest dari Nusona ada pemela. And the lack the Juliana depan the nasu terima depan the oh. OMG, the main depan the Juliana the pemela stop guy. OMG, I like you. And the main depan the Burma the main oh yes, thank you the main depan the Juliana Surabaya. The main depan the Burma. What? Ano pa mabigyan ng produto kaya ng medalya sa mga may produto sa loob na sa proses. UMG. Di may ito na para matipula laki na may ito na pala yung para matipula man. Ano po na Juliana yes. Dumalaki yung pula ito na Juliana. Yes. Yun para matipula man yung gusto na may
ngatur baru dati. Para sama si Kopal Jonas Stephen belum betul OMG Kopal. What? Yes, thank you. Wes, ano masa dia mau ke penonton itu unang depilang depilang udah pernah komen sudah pengen goyang lakan musuh goyang jam sudah pengen lagi udah bapak nama udah kau paham dengan fans udah kata-kata mau setan OMG udah mau segala itu. Aisyah udah pendok koni bayoneo tengok udah bapak udah goyang komen dia lakan mau sih kau bapak kalau sudah dunia masa salah ya. What ini minister pengen belum bertal soal udah 110 salah tuh OMG dia kita ada tulang-tulang tek. Mulai rara OMG itu pelangulun setelah pengen bapak kota amal lewat tol jalan kaki OMG me para para Pablo lu sih nama big OMG me pernah tulang muter pernah tulang tedos setelah pengen me pulang ada di pedokoni hodo di berga de mga pangmabu gitu pelan coba wasun me sudah bala weda ada gal wasun sudah bagabe kolek OMG bagabe mangulus di binoto ada ini mau thank you me bapak dari remote samping setelah pengen me panas silas mau sih OMG de pernah Lasma Mika silapan terus thank you Mika silapan cross ya bola dekat undang salah jalur begalo thank you papa nama dan pertama bila sudah pengen jangan lupa gabung ke grup BG Batak Generation Community sudah pengen laki do from the Marsolina tapi ada silapan ini sudah pengen itu dan Mika silapan sudah pengen laki demi tolong belum Mika selama laki udah bapak kalau beli bioskop bawa tiket pesawat OMG di Prabowo Homa TV lihat OMG di Warnis di Goblok terus berbagai ya di Korea sih ada bola ada mister ada pernah bola di Korea sih mana woi wuting OMG di laki di woi wuting OMG ya sendiri lagi mas turun pakai berapa kalau lagi salah satu sesi udah pernah dari sini orang sini lagi itu udah pernah menakar pernah pernah suti namanya ada bergaya pernah stop pernah taman namanya lagi namanya galau itu udah pernah stop yes pas tapi orang itu tahu lalu turun dari tulang tak so channel nilai WA Sinuran channel jangan lupa channel Brandon Lee Hutagalung di PMA YouTube jangan lupa ya kunjungi YouTube saya ya Brandon Lee Hutagalung wah gokal nenggolan dan bapak dan golan di pemelapan dan nakar pernah kutamu suruh pakai melapan suruh apa salah sebusasi dan lagi demi bapak dan nenggolan suruh pakai bapak dan nenggolan suruh pakai lagi demi berdan suruh apa dan jabir songolan dan ini OMG asma sebetulnya dan naik ada pernah dekat sama suruh pengen itu nembur nama ada pernah nembur Marsolina tapi ada suruh pengen laki nama pernah nembur maju di pemelapan nama suruh pengen berdan suruh apa sebusasi OMG thank you nembur pernah nembur Marsolina tapi ada pernah bendahara BGC Batak Generation Community jangan lupa gabung untuk gabung ke grup BGC ya guys thank you Batak Generation Community kenapa orang jitol lah kau baca lina orang kolan depan itu depan negara depan melapis suruh pengen pernah nembur pernah kota harus suruh pengen Oras na bro? Oras bapak. Mana bro? Siap do? Siap na bro, siap. Basa dang di BGC lem. Di BGC don? Di BGC do? Daw di berendam. Di BGC do makanya di simet to na bangon BGC. Oh di BGC do? Iyo. Basa turun si Lasmay. Nangol mana be? Hai penonton, malam. Penonton sudah baik dah hasil lu tengok dalam itu puluh perhalang sudah baik nama from the DJ. The from the DJ, the from the sudah the comment and the like the from the brother the DJ the general call koso. Dan engkolan margana the bapa engkolan and the like ayah ada di rekaman ini. Sama kamu? Nunggu bro. Basa dang naik wesi Lasmay. Unang dibaca komen nih. Patur tantinal. Ayah ada Madrista nek tapulo no jaga bebe mile. Putra Birma Syaturi. Hakun jua melawani. Nak jolein. Oke, tekan tombol hijau bagi yang mau naik tekan tombol hijau ya dang di BGC on hain di BGC on Batak Generation Community. Iya, jangan lupa bergabung ya di BGC ya ke penonton. Ya, di pribadi do like po edain OMG no from the BGC Stormpek. Unang lupa gabung da penonton di BGC dah.
Anda may pimala ministro pre. Iya baso kopi halak balayo ni na oh. Ahin na. Mana Godang, godang ngalak majala si Lasma. Ido sila semua. Naikkan Lasma. Iya bentar lagi Bapak Mikhail Pandia. Bentar lagi Bapak ya. Sabar Bapak ya. Erwin Utara. Mau si Praya. Thank you. Demi para. Demi abang anda. Ada perundu Huta Barat. Itu kena ada abang. Ada perundu penaik. Ada perundu Lasma. Semua junta. Kau malah aku pada muak. Ningkulan Margana. Bujang. Colmex. OMG naik jolole. Tekan tombol hijau bagi yang mau naik. Ya. Epi Kristi Silelai. Hai Kota Amal. OMG. Hai. Hai sayang. Saluhon ni Rohan na mesti nampaikan naman like naman ng boro. Bujang sopan ko. Sudah nak nabur na? Iya, naikkan si Lasma ya. Naikkan si Lasma ya. Iya, tengok dulu komen Bapak Nababan Perlenti, Bu Bendahara katanya. Iya, betul. Ya, Bu Bendahara BGC. Saya Ibu Bendahara, saya bendaharanya BGC, betul. Sama na suara Jokowi. Oh, hindi na Bapak Jokowi. Oke nomorku. Semuanya mana buru itu, mana buru dah. Oh, Bapak. Mana si Lasma? Mulai ada buru dah. Oke. Jangan hiraukan Tarzan. Ya, thank you Tarzan. Mas turun pakai nama Prondelina. The goyang nama baby. Yes. The Prondelina. Mana Hutur the jangan the Prondelina. I like the Prondelina. The Hutur. I like the Prondelina roseng aku. Main baby. Ada. Putar di. Sari betul galung. Yes, the Prondelina jadi. Distro pre kan nama berbentaan seluruh apa salah sebut saya Sari betul galung gawe rumah bekko. Wah, ini mesti ada Delina, ada bola, ada grouse, ada perlu Bapak Jokowi. Delina gimana? Oh. Yes. Joget dengan Delina, ada mesti pakai nama from Delina. Yes, Delina. Hutur dengan baby, dengan semua pakai nama baby berbentak. Hutur.
galung. Bakal musikmu. Ano aja belum? Mereka jualan mati awak. Apa sih? Terbaru nomor setok tuh sih. Sorry ang sakku galung. Ini mu mah. Aku bilang apa harus itu? Balikmu. Udah satu-satu hosaku. Iya nggak tahan kau melawan aku. Aku bilang nyebur nenggolan. Tahannya aku galung, tapi udah satu-satu hosaku dari tadi live aku. Nggak mau kau nggak tahan kau nenggolan. Tahannya aku mengalau kau pudan aku ya mang. Terus sepelekan lah kau nengok kakak pudan. Udahlah kakakku, mengalah kakak. Enggak mengalah kakak. Bereng. Boy di saya niho kosing niho dong. Niho kosing niho, niho kosing niho ting. Ini ada kosan di Bangladesh. Yang stropek na may berbicara sa stropek na pagkakarang Nepal. Ini kosing niho ting ini. Lang mo ya lohoon. Lang ada reviews na eh. Ikaw, one life trojan ini. Boh. Kena soal di dah, katanya. Wah, dong do sigaret mo sih na. Yes, and the promise cigar and the smoking, dadong dumi may kaka, dong dumi smoking. And the like dumi kaka, the boat itu. Yes, dang tang ko malunga hosaw-hosaw, dang may lahat bata ko ni natin. Now, ini hiburan ya guys ya. Lalu, kenapa emang? Ini live group bukan live Pemda. Yes, the tank. Hiburan. Makaka, the burning kolan. Ibu negara ini, ibu negara. Yes, demi kakak ada perang di kota, ada perang di ibu negara sipil, ada perang di mantan di Jokowi. Kenapa malu rupanya ibu negara ini? Henry galak Bangladesh. Sampai sekolah. Tugas menggalung goyang bagian komen hami pitu siping urus baca. Oke, thank you demi bapak. May bapak dan nababan pernah. Terima kasih bagian komen yang komen seronok. Terus di papigi, ikas satu itu kau ningon. Doko juga lung, akan komen naruh-naruh ikas satu itu kau ningon. Ya, itu thank you demi kakak di burning kolan. Seperti komen aku di kos di tang zon, may di perang di mate. Ini lagi demi kakak. Di burning kolan, di perang di gok, di perang di komal, demi story, and demi live streaming. Kalau mengecek ya, aduh, pengen hosa-hosa. Kosong ni orang Marsolina.
Tapi ini susur olehnya. Aku butuh translator. Lab ini susur. Oh, bunga Rosianti. Oke, so ini masuk kakakku Asian tur. Getik-getik masuk kakakku dah. Oke, silakan naikkan yang lain. Yang penting saya udah bergabung. Terima kasih untuk apa? Grup apa ini, Dek? Hah? Grup apa Tahe? Grup BGC, Batak Generation Community. Tapi pengurusnya kakak di sini. Iya, karena kan baru kau buat pengurus, jadi kakak nggak tahu ada 3 tadi kakak kau masukkan, jadi nggak tahu kakak yang mana ini. Yang ini kak, yang ini, yang aku live ini lah. Oke, salam santun dari saya, Lina Nenggolan, salam hormat, Waka Hula Hula, Aka Pariban, Au Bereni Limbong, salam horas Matuita Sude. Yang penting saya udah bergabung dan salah bergabung untuk donga-donga sasudena. Yes, I like you to make kakak mau. Panaik nasing, panaik. Yes, good, ini make kakak. Gila. Tony, ini me Pablo. Jol madu meonin na. Ayan ado, ni pinamin na. Jokowi, Bapak kota amal ga di mesin sanyo. Nixon na beban, Jokowi. Ya, thank you, me para, Pablo. Para, no pertarina de me prompo de me para. Ya prang, me para de prom de buhal kabar de me Bapak de para. Liso, di jajo Sì, come te, dice lo vedo. Bapak di GTP, de lasma. Dice lo vedo. De mokol de me para, mokol de me dari mana para, polstul me gapi. Ya, laki mami borus ya, lasma, naikkan lasma. De prom de lasma de hutur de piarmen de misweek de mistur peken de me prim de absolut reference ras bisa sur peken de me prom de kali. Oh ya. Oras mami borus ya. Hutur. Gimana Bagus. kabar mami? Marsa tahu. Oh. Percaya mami? Baca bu ni mami. Ya. Iya, tadi aku lihat di grup mami, dihapus kok live-ku. Masih 100 penonton tadi, dihapus live-ku. Ada yang ngelah, ada yang inilah. Ada yang iseng itu. Siapa yang hapuskan? Tapi keren. Kamu memang seorang penghibur yang keren. It's so very good, very nice. Ya, thank you me mami, the from the mami Theodore Nesya. Hah? Apa nih? Oke, mami, mami dah mami. Oke. Nanti aku tengok YouTube-nya ya. Mami Bursa. Oke, iya. Parah. Mana lasma. Oke, naik kelas lasma. Utara Barat, Gula. Lasma, naik kelas lasma. Mana si lasma itu? Hesron si Mamora. Masih lasma tadi. Masih jelas mah? Yes, thank you naman live stream pengen naman brief dan seluruh pada salah satu. Yes, and the last mother from the turun, the from the komentar, the from the hadir, the pemelai. Parlin Nenggolan, Rehan Malau. Oh, ngaruh si Rehan. Yes, lasma. Kalau lasma tuh. Ini pemelak, Mbak. Masih. Oh, sepra. Wah, kamu senang ketua. Lam dulu kapal ni Bapak, Mbak. Baru saya ketua. Sehat. Bah. Wah, ada soal dalam tur penonton nih. Ini tur penonton itu, Mbak. Nang secara biasa, Mbak. Ikut joget dong rasa, Cis. Ini pas di Bapak. Tak kelem jo. Ngalu jauh banget durasi sejam lebih. Telepon ni enggak sejam. No. Saya ada lainnya? Ada buri coba naik. Sehat. Oke, sebenarnya enak buri leda. Naik kelas mana? Udah
Udah gatal semua orang ini Lasma. Rindu orang ini sama Lasma. Oke, Lasma. Beh. Kau di mana naik? Lasma. Buru Asia aku disodoh be. Putus Asia aku. Lasma. Abah. Ayo sama si sayang. Ayo nama si. Sona. Bahasa mikumay panagko. Itu utur Asia. Ah, unang Jojes, nga na soro tau. Ano soro para masumu? Nga na hindi laga ako ko, wala na ulan na, ay. Si malaga ako mo. Dang marani biyaw. Dang marani ba? Dang. Buru juta. Kami pirmi, sila 5 juta. Pamamang kapi, 5 juta. Baru pecha minak kaning. Baru pecha sila semaro? Iro. Ay, iro. Dang udah naik sila semua. Magatina. Iro turu di bana, neng buru min di bana. Aduh ngalek na. Dang, buru asiaku. Baru saya dosian. Seti, tundi. Ayo, so nalam dulu kapalmu ba? So nadakay mo toko bere. Ana masa diho. Buah makiada no puang. Lari na sebab ko batalak gawe ritik. Ay. Bapak kota amal gade mesin sanyo biar ada ongkosnya merantau ini ya. Ayo cek kau joy. Ulangi pacik kau muruk kota amal lo. Nai perdana tinggi itu ono sebenarnya. Nai pakalam itu ono do. Hidup na pakalam-kalam nama Kak Lasma nih aku. Naik kok Kak Las asa turu jauh bang. Naik kelas mah. Paturu mak. Danong tekat tombol hijau. Sebelum ngasih lasmu. Tak surungan benus lasmu. Mana tapi mana? Utuk ngena be. Do. Iko ngarain nih dan nana. Iberko aku tak amal di Sigalun itori. Kota amal sih. Utukin na si Lasma. Oke Lasma ya. Oke Lasma. Biar yang bagus. Aku pun pergogo ya Tuhan. Aku Tuhan. Aku asian ya asian. Bago di. Dang nenen. Aku Tuhan pun pergogo ya Tuhan. Aku pun amin raja namin na bolon. Aku pergogo ya Tuhan. Apun dosa segala dosa saya. OMG. Asur na ba? Lares, lapet Tolo sari bitelas. Ima dah, si moto kamu ima na dok kebagot. Si jenis makanan ringan dong, ima. Asik. Lasma, tengok ini kakak mina pirim ini. Lebih apa lagi? Lasma, Booking busang. Apa ini watch? Nabado, bego perkota amal tarus. Lasma. Kota amal itu punya aku ini bana. Lap. Tolong sari bicalas ya latein na sudah jadi sudah dia mau bawa nama komen bubur nasi cuman perkuntul bulu sudah besar sadada. Sabda dia pun ayah pergu Tuhan ampun aduh pungai aku Lasma cucu mau OMG ada sudah pakai nama berbeda sabda dia pun bah oke geleng main ayah ada geleng in the bagot the geleng in the bagot the from the geleng lekte baru buka mah Nang lo kota malu jangan mana buru jadi tu selalu pada silas jangan mana buru jadi lo nang lo buru jadi le mau lipat gila dah sudah sudah nangis ya Kak Las mau jauh mau masukin nak api remote betul suatu sasaran tempat mau jauh belum ngedok kombe perusak pemandangan do iya amalongin na setungin susugulungin na setabi pun nalog ayah wacan mistur pakai doli bancar naho lekte ina oh iya lektero tutu lekte ilo lekte lekte men nalo box
Galung. Oh, galung. Indra Raja Gugu. Ya, terus tadi pungin na. Asih potong hama. Om magatili silas mo do. Kas demi daripada silas mo. Tong besar mau juta. Langsung masuk sekarang lah Kak. Jangan baca komen. Burah do kamalin na. Buru junta kakak. Setiap pung lewat jual. Pera na baho ya. Beta. Ya lu. Mantap ini. Tarik sigaret mesian, soalnya banyak malamon. Ini disponsori Lasma 5 juta. Ya, tekantong. No, na PC tukang hipnotis do HP atin na. Iya, di lumbang turuan industri pengen main beri bisa tapi pun lewat jauhin na ba. Saya lo lugu-lugu pukimak juga kau pernah enggak pra. Aku bukan LLP pra. Selalu kau pra Pablo. Patala kina rolas mas tapi sopung lasma ina iya lasma Mariana hutosuit. Naik dulu ina. Ya udah naik kelas masuk. Kalah kau. Kalah udah pun naikkan ya kau. Nama Indonesia please. Sama aku amalin. Ini kau lagi ngapain itu lasma bagus lah kau. Alos. Lasma. Aja berkali mulutmu galung utut. Langsung tanda noko. Lasma lama-lama kayak tai kau lihat. Lasma. Oh, lama-lama kayak tai. Lasma lama-lama kayak tai kau lihat. Jadi sedih aku. Itu Lasma itu tali beha kan? Yang putih kan itu tali beha kan? Yang putih itu kan? Itu tali beha kan? Baju ini. Baju kaman. Oh yes, the kaman. Then I like the kaman. Ya, selek udah Lasma. Mana? Lontai dole, namanya raka sucabat demi curang, tak kasih. Buka sesuatu kena, Lasma. Paturu, Babila. Gue selantem kali mulutmu anjing. Lah hutan dia nok mulutmu. Aku yang kau bilang? Santai dulu, santai le. Aku yang kau bilang Lasma? Inilah puja. Ya soban guys ya. Kaburlah kebanyakan ngomong kau lein. Ya kaburlah kau, enggak dipaksa kau nonton di sini. Unang holak kau malon paturu nenen mugalungin na. Nah, dalas mah, mantap. Kandunganmu dulu. Jangan baca komentar. Sinakin pernah joleh galungin na. Betong lumki kota amal li nakingin na. Kayak mana baca deh. Udah kayak gitu ada Marlina. Lama-lama kayak tai kau lihat. Oh lama-lama kayak anjing. Iya Lasma betul lah serius gue nggak bohong aku Lasma. Lama-lama kayak tai kau lihat. Sayang cedak. Beta hita. Iya bursik kau Lasma kau. Indonesia Galung, mana kopil galung? Laros, marbirong sarapatani huron. Gas kelina. DJ Omada, yo jalo kopil lain. Sayang Lasma pret. Sayang Lasma songotero si Lasma pret. Lasma bojak pret. Lasma lojak pret. Galung, yang adanya kok kawanmu itu nonton Galung kok suaramu kok dua? Iya, kasihan mi itu nonton. Main subasa planet mu ini. Thank you my brothers, kurang pengen berapa jam. From the turu. Oh, dikit-dikit. Kenapa kau? Panasianku. Sian kemana? Betul lah Lasma, lama-lama kayak tai. Mulutmu lantap kali Galung, sisi kali aku lama-lama. Cius gue, lama-lama kayak tai kau lihat. Cius. Nonton deh kau? Hah? Kau ceritamu Galung utut. Siapa namamu sini kak? Kak? Buka Joko Lormi Kota Amal. Siapa kau ini itu? Hah? Kau jujur kok kak? Nonton kawan kini teh. Nonton dia Galung. Nonton kawan kini. Iya nonton dia. Nonton dia. Baby ini medar yang medar yang ada pudip.
Merdaling berpudi ngam. Galung berpudi, triple kill, mele, galung pet, apa pula si rabis itu orang ini? Sayang cedak. Ayo. Ya, ke Teti Marpaung demi mamiku Teti Marpaung, horas me mamiku. Mamiku Teti Marpaung, mohon dia tu demi surabaya demi mami Teti Marpaung, surabaya demi mami do pronde Teti Marpaung, laki demi mami do Teti Marpaung, surabaya demi berapa so berapa 100% Erpita na tele Marbon, horas demi pere, sapake. Desan laki do pronde demi pere, de sapake demi pere. Maklina kembar de pemela de bahar de patala so demi kali. OMG, no, surabaya kan lagi. The last ma, the prom de lama-lama, de BT. Yes. De Iwan lumayan sekian, bolong ngaruh, de bolong. Kau bilang aku las mate, kau bilang kau duluan yang te. Banyak kali, berkali mulutnya. Ya, malu nasa mga ngocam ito niya lain na, malu rasa ya. Kota amal ni saping lumayan nih. Nonton kok kak mana cek teh? Mana nontonin main gamenya Ya, sudah uro. Anda mesti pegang nama brand mana yang mar so. Ini ge proses covid, proses micit gamenya dia. Ya, pusing gua ya, gua tonton itu. Siapa lagi sore ya, Aron. Tole, apa lagi? Horas mamiku Teti Marpaung, tolak aku lang lelet jaringan teon ya, nggak apa-apa berehasian, yang penting hadir ya. Siap pita Marbon ya, buka jo saluar mia sabulus rameina. Yang pengelola grup ini tolong bertindak grup apa ini? Bukan grup umur lagi ya. Bukan mah. Nipi nama onin ya, nipi. Buka kota amal ya. Buka. Berkumpul ya, bagi-bagi tarus, bagi-bagi bagot. Lasma lagi ulang tahun ya. Mana kompor le? Balok kojo sarung miko malina. Balok kojo. Bilang dulu happy birthday sama aku Galung. Sini mau dibilang. Happy birthday dulu sama aku Galung. Apa pula orang ini ngomong kayak gini? Galung, bilang dulu Galung. Happy birthday Lasma Mardaling. Happy birthday Lasma Mardaling. Udah pernah Mardali dia sangat teh. Laki udah Lasma. Oh enggak. Lasma. Happy birthday Lasma. Happy birthday Lasma. Selama ulang tahun untuk kamu Lasma si Manjunta si Gajang Kolor. Semoga makin cantik dirimu, dicintai masyarakat setempat dan dioncop semua tarus. Bagi-bagi tarus, jangan holy. Hutur Galung, iya bagus. Sudah tinggal silas mepra, negara di Bangladesh, negara di Malaysia. Bangladesh, gemar birong di Sorobo patak nih hudun, setelah pakai nama perang sampai modok-dos. Ya, lagi. Kompor goyang, ya betul itu di perang kompor goyang, setelah pakai hutur. Ya. Suruh dua penonton setiap ya. Oke, thank you dari Bapak Simon Mane. Lasma adikku kalau bisa sopan ya betul itu udah main lucu mau banget dah. Tapi ya bosi margaku harus dimek parah. Tapi ya ngerti dari kota amal. Langsung masuk ate lang salam ramen. Oke me emang buruk nemai bere Erpita. Teku segala iya betul itu Bapak Teku. Lo bersekret. Ini nama di kampungnya ada Lasma. Pila, saya komen. Lutur leh. Pila, saya komen. Apa maksud tujuan dibilang di sana? Dibilang di sana. Ya, tabu tua nilai katanya. Iya, ini Aku Galung. apa kalau semangat? Aduh halat. On top. halat. Dengan aku orang kasihan Teti Marpaung. Mamiku Teti Marpaung. Mami Teti Marpaung. Happy Lasma, iya. Si Lasma lagi ulang tahun, semoga kalian mengucapkan happy day ya. Kota aman lagi ulang tahun ya. Dia sekarang bentar lagi bagi-bagi tarus. Sebentar ini. Tapi kue ulang tahun, mananya Lasma? Kami kan sudah ucapkan selamat ulang tahun kepada Lasma Simanjuntak. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Teh. Ya, semoga Lasma Simanjuntak si Gajang Kolor bisa bertobat secepatnya karena dia sudah merusakkan anak-anak di bawah 18 tahun ke bawah. Lagi kisah aku nih muncul nih si Galung ini. Lama-lama aku gak suka sama kamu Galung. Udah kau terima cintaku Galung. Udah mentang dua anakku Galung kayak gitu ke sama aku Galung. Lagi kisah tiba kau tolak cintaku. Mania, ada belas mania, hati-hati. Satu bang, aku belas mah.
Happy birthday, makasih, makasih semuanya, makasih happy birthday-nya, makasih, Das malam ulang tahun. makasih, Bekas Bang Lodos. makasih. Langsung bekas Bang Lodos. Tentang ku tahu lah cintamu Galung kayak gitu kok sama aku Galung. Lantuk dia bilas melantuk. Sanggup mama ngida. Las mati. Aku tak pernah main dah. Happy birthday, makasih, makasih doanya, makasih. Apa katanya komennya makasih, gue bilang kompornya komen, makasih. Yang rara ada Happy komen. birthday, Gue lihat kalau semalam kayak tai gue lihat. happy birthday itu kaman. Kau baca dulu happy birthday Lasma. Makasih. Dia berkali mulutmu. Udah dia bersama aku itu. Usah samamu. Makasih. Makasih. Galung, kau kayak gitu kau Galung sama aku. Nanti ujung-ujungnya kau jadi rokap nanti sama aku. Tengoklah. Jadi rokok sama kau, utang sama dia lah sama dia, kalau sampai kami rokok kau pengambil, sampai aku pengambil aja kami nak bolong, soal tu matu silas semua nama dia betul ni. Dia kompor, hebat lah mah kami hujan rau tu semua je harus demi bapa, harus malah jangan lupa share. Lupa share, apa namanya? Jangan lupa Makasih happy birthday, makasih doanya, makasih banyak teman-teman, makasih penonton, makasih penonton. Kayak gitulah semua. Nggak ada dibilang kayak gitu Galung utuh. Ini komennya dijah ini. Tengok ya ini siapa ini? Ramanda Galung Berenisiona. Hebedelah semua bukalah tarusnya. Begitulah harus. Nggak ada dibilang itu Galung utut nonton kali mulutmu. Utur lay komal katanya udah marlay lagi sama aku. Beteng kali tuh kau. Sam 400 juta peraku. Sama ada na peraku. Erwin Nuta Barat. Suruh jawab. Maaf ya penonton, saya mau cari yang cowok yang serius perjaka yang keren. Perjakan dan bebem udah senang pengen dua ini mau kermasih bebem. Perjakan bicara bebem. Disebut tuh beli loh, disebut tuh magong. Perjakan dan bebem ini. Wong yang udah mau kermasih kung dua geling no susah dan hujan dan dua pamangan nih. Rosan. Mau jalan perjakan bebem di sini macam bebem. Mau jalan perjakan kami tadi sampai gaya tadi. Dan semua sama Rene dong. Perjakan jalan ini udah mau beli, udah mau kerja lagi, mau kerja masih macam dua bebem. Lah perjakan perjaka. Ini susah lu nang janda dua. Iya ya. Aku mereng mau saya masa mau aku. Nang pilih buat ngajar SMS. Rekor. Galung, kau kenapa kok marah Galung? Berarti kau cemburu kan? Minimal 105. Oh perjakan jalan-jalan bebem nggak susah lu nang janda dua pemangamu. Semua temakom. Yang penting kan bukan kayu kutolei. Apa kau tahu? Apa aja kau bilang? Siana 5 juta mau lo dapat musilah semai Galung. Tanya kau dulu. Tahu sama aku. Kutanya kau dulu nggak cinta kau sama aku. Nggak sayang aku nengok kau Galung karena loakmu. Jadi megigi sopet aku nengok kau Galung. Sama aku gara-gara loakku kau bilang ya? Jadi kau kira aku cinta sama kamu gara-gara taruh 9 besar itu? Hah? Simpan itu taruh itu, goni kan itu taruh itu. Jadi kau kira aku cinta sama aku gara-gara taruh itu? Mati dulu. Aku bilang mati ember. Mati. Ini silas ini nggak tahu diri nih. Udah janda anak dua pun masih minta perjaka pula ini. Perjaka kau. Sok perjaka kau sebab. Udah 2 kali kalau sama janda kau. Memang tai aku perempuan kayak kau lah semua tai kau perempuan tahu lah. Memang kau tak tahu diri kalau 2 kali dua kamu udah janda kau. Masih minta perjaka ya kau. Memang tai aku perempuan tai kau. Lama-lama kayak tai aku lihat.
Biarpun aku janda, Galung, 2 anak, umurku masih 26, Galung. Umurku 26 tahun, udah. Apa? Biarpun aku janda, umurku masih muda. Tanya itu, kan masih 2 kali. Oh ya 2 kali ngomong karena sih. Udah nggak udah jadinya 2 kali sekarang. Tadi masih minta berjaga kalau semua mau. Nggak habis teh, mulai nanti itu terus tuh mulai jalan nanti. Mulai nanti. Sebutkan semua jadi sini kudu boleh sebut toko. Galung, yang penting kan masih bisa lagi buat dedek kita. Dulu Apa kau bilang mas? Apa kau bilang? Aku bikin tadi apa kau bilang? Apa kau bilang? makanya buka buku. Apa yang kau bilang? Kau bilang orang ngapa sini makan aja ya? Kau bilang ya? Boleh itu Galung. Alan mati ki Kalian nggak punya otak kau gula sama kau. Udah janda nak 2 kau nggak berpikir kau tak berjaga kau pula kau. Jadi apa yang mau aku buat? Kocok mata harus nilai ini. Nggak mampu. Cinta sebetulnya langsung korban tarus dan korban tarus sebetulnya semua masih ada elektron jalan di tarus mi. Sebetulnya semuanya bapaknya apa? Sebetulnya. Sira bola poli, harus beli itu. Sebetulnya semua nasi bersirang dua elektron ini malah ini tarus mi. Itu korban tarus dan sebetulnya semua korban tarus. Bertemu sebelah tangan cinta kali. Ku tengok katanya. Kau ngomong Galung sopan dulu kau Galung utut gara-gara aku rupanya. Kalau bisa nginam. Bukan nginamnya banget semua kau tai itu perempuan kalau semua kau nggak berpikir kau jadi perempuan kalau semua udah jangan anak 2 kau minta berjaga kau lagi. Kemarin kalau semua minta kau bertahu kalau semua korban tarik aku kau buat korban tarik bertahu kalau semua kau nggak punya otak kau. Oke semua udahlah cukup. Galung, mulutmu Galung. Jessica lah, lama-lama mulutmu kotor kali kau sama aku Galung. Itu kan gara-gara korban tarik aku semua korban tarik aku loh sadis. Korban tarik orang korban cinta ya aku korban tarik bertahu kalau semua. Mana tadi adil semua ada tulang di tes itu dah. Harus hantes. Galung. Yang penting kan yang pentingnya kau. Sebentar masukin hajar main dah. Bese. Oma. Amma bang si masukin naon hajar mah hidup janda enggak mau lagi sama janda. Juna si daur teh linda. Ada gua pas itu tulang. Ya, imalang ada ni sok pertulangan nami ya paparan na batu na kaparna. Sabi, titing buah-buah, sorotan na musumot to. Teni tulang men na teni asu. Yesu na bersumber tulang pasti kurang na dapat pasu-pasu apalagi dalam tiba tulang. Urara do pasu-pasu. Ale mo no teni silas mo dalak kamu. Marbau teh harus ni. Ale mo no teni tulang dalak kamu. Kurang pasu-pasu na. Galung. Apa kau? Sama aku lagi kenanya Galung. Iyalah. Kau masih minta perjaga kau kayak sempit aja itu. Memang sempit lo Galung, udah 5 tahun aku janda Galung. Kau kayak gitu. Semoga gara-gara 5 tahun kau janda perasaan kau punya anak lah kau. Iya. Jadi gara-gara udah 5 tahun kau janda kau minta perjaga lah kau. Iya. Iya. Janda kek susu janda. Langsung dimatikan. Ya janda semakin di depan anaknya. Saya tak paham lah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Astagfirullahaladzim. Iya. Bahasa Jibrian lebih Galung. Astagfirullahaladzim. Susu Jawa. Korban tarus semua ini gara. Tengok ini lasma ini gara-gara tarus yang besar itu lasma. Korban tarus kau semua berjin laki-laki lasma. Oh. Hah? Teni mana di bawah belas mana kugor ni harus tim, mama ni mam. Berjaga Galung. Mau ngajar nasi sak tapi ho. Tapi lasma kayak lepes-lepes kau golek lasma. Susu tol mana? Dia udah senerak lini ni. Susu tol mana katanya? Lawan itu lasma. Ya. Kenapa kau lasma? Gue kayak gitu kau Galung. Enggak lekmu lagi aku. Kayak gitu kau sama aku. Selama ini perasaan kau, selama ini yang perasaan dicintai kau lasma. Untuk beri kau. Lambau. Oke nih.
Oke nih. Pasta silas me. Jadi selama ini yang perasaan kau cinta ya kalau semua. Alah, semua. Bertahu kalau semua ya. Bertahu kalau semua. Aku aja tahu kau marsirah aku sama Inta. Aku lihat ku gara-gara taruh semua yang besar itu lah semua bertahu kau. Makanya aku yang dibilang aku korban taruh lah semua bertahu kau. Aduh, udah. Ya aku. Sopan lagi ngomongnya. Ayo, yang pingin lihat terus tekan 1, iya. Yang mau, ya tekan 1. Mana terus katanya? Perjaka galung diambil Lasma. Iya, dia berselang dapat tega kalau nggak tega kau. Sekarang sudah hamil aku, nggak tanggung jawab babamu. Jebur kali mulutmu galung tai, babi. Kayak gini pun aku cinta kau Lasma. Huta galung ini. Kau, bukan kaleng-kaleng. Siapa yang gak cinta sama Sopak Pisora? Karena aku tolaknya cintamu, galung makanya loakmu, bobangmu, Aku Mangalok nomor 3. Bertahu Lasma putra guru Mangalok nomor 3. Huta galung perjual galak-galak. Galak-galak ini pilet. Kalau kau cuma dar nih galung tarus ini. Perjaka galung diambil Lasma. Perbella is. Siapa perbella ini mami kutet timar paung. Perjaka galung diambil Lasma. Iya, itor di paturu majo tarus nih pembahasan tentang taruson. 1-1. Iya, udah banyak tekan 1 Lasma. Jadi malam ini harus bagat. Perbella kayak mana nih mami kutet timar paung? Mami ini bilang aku perbella. Benar sekali pra. Betul itu peraku Erwin Huta Barat. 1. Gimana kalau Lasma? Makanya kau jangan jebur kali galung. Apa kau bilang? Jebur kali mulu. Lama-lama kau boleh Lasma. Iya, karena aku tolak cintamu kayak gitulah kau. Berapa ditawar si galung? Berapa ditawar si Lasma pidongmu galung? 5 juta. Ayah, Keceka. Udah galung bukan kaleng-kaleng. Betul itu biar di Parna Nobi. Gimana? PC please. Henny. Joyce Christina Borugalu. Biar tahu kalau semangat Huta Galung putra guru Mangalok nomor 3. Huta Galung penjual galak seterus 5 juta. Kita si Lasma Perjakamu. Apanya ini? Bukan kaleng-kaleng ada yang dia ya betul itu abang anda berani parna. Lagi. Panak jo Henny shopping galung. Oke. Oke maju dalam Lasma dah. Aku selalu berko. Oke Lasma. Shalom. Udah lemas si Lasma. Sudah habis menggosa dia. Ini please apapun please dari tadi please aja dari tadi. Ya 1. Beda cuma kata beres ulang lagi menontonnya orang sedang. Ya halo. Yeah, hi too. How are you today? How are you today? I'm fine. And you, the darling? You and you? I'm asking about you. How are you today? Yes, I'm fine, darling. What about you? I don't understand. Sorry. You don't understand? Yes. Fine. I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you. Oh, And good. how are you doing now? I like you. You welcome to Mobile Legend. You like me? Thank you. Wow. Yes, I like you. Oh, good. And the medallion, the prom did dia? Sorry, I don't understand. What are you talking about? Can you repeat? What? Oh no! No! Look at. Huh? Why? What? What? Can you repeat what you said before? Arina. Can you repeat what you said before? Oh yes, penjual galak-galak seterusnya nang. Tarutung? Oh, I've been there. I ever went there. Why? Oh. Oh, iya. Apalah jo? Baru muntik. Alet tuh. Borumun. I don't talk
about it. Ayo. I don't know about Borumunte. Who is he? I don't know who is he. Oh, Permedan ini nah. Medan, yeah, I came from Medan. Yeah, I came from Medan. Oh, ngomong di mana? Medan mana dia? Oh yes, in the Medan, the from the I come from Amplas. Do you know about Amplas? I come from Amplas. Do you know Amplas? Oh, Di Amplas, orang Amplas. the Medaling, the from the tinggal in Aplas. Oh, Yeah, Amplas. Wow, Amplas. I look that you have much sweat. What happened with you? Are you sick now? Oh Yes, yes, Kapas Rem, the from the dan sudah dapat Kapas Rem pinanganong dapat marisi dapat sandang dakugat dapat tiap tanggal 10 tahun deh. Pintar dia bahasa Inggris. Auntie, you want to change your guess on PC? Pastikan dong. Pici, Pastikan dong. from Medan guys. Yeah, I come from Medan. Oh, Medaling in the from the Medan. Dika lah. Oh yes, I the from Surabaya bekas Pabuman. J You Mario. come from Surabaya. Surabaya is Java, right? Absolut Revo. Absolute Revo. What's that? Ya, lu saya sudah berkeberatan. Motorcycle. Is that a motorcycle brand, right? Ya, the bright. Oi, the not Ogi. Jose. Poker, the Medaling in the Motorcycle brand, right? Yes. yes. Yeah, I know about it. I know. I know, buddy. Ya, no. Oh, itu besar. Oh yes. Wow. You shocked me now. You get me with your statement. Suddenly say yes, suddenly say no, suddenly. Ayo, you shocked me. You scared me lah. 50. Yeah, socks means stocking of commerce breaking. Oh no. I like you, my darling. I like you, my darling. You perfect but cool. You like me? Thank you. I like your style too. You dance. No, What? you Dancing? know You want to dancing? You want to Yeah, dancing? yeah. I like to see you dance. dancing. Yeah, dancing. No, dancing. You dance without music? Musik. Oh, and the music. Oh, yes, I like Play on the music, please, and then you dance front of the cam. I like to see that. I like to see that. Sarap joget tamu. Oh, and the from no, and the musik the putar. Iro. Oh, that's not matching, lah. Oh, my DJ. DJ, you can play DJ? Do you have a DJ set? Mati mo galung. Ngay pala ko ta malihon. Wah! Hindi pa nila ako ito. I like it. Yeah, you say you wanna dance, right? The music was Nung abito. Ito ko to. Can you dance front of the cam? I want to see you.
What? That is my ito, no. Stop the music. Why you Ika dulu. stop the music? May ito from the Solari in the Singapura, no? Pardon? Aduh, bahasa Inggris na maringanan. Stay. Oh yes, I am too from the Singapura. From Singapore? No. I'm not saying in Singapore now. Oh yes. Dapat di situ baru sih. You dance for another camp. Kalau minggu itu, nggak itu terus kalau minggu itu nggak itu dapat di sini masam itu. Dapat apa itu? Dapat di situ minta mama itu dapat. Don't cry. Cup. Don't cry, please. It's okay to see your face cry. Rin na nang, aku udah kuat tuh si bang itu. Setelah itu udah kuat tuh si itu senang. Ya tuh sih orang bahasa Arab gitu, boleh bahasa Inggris, so pilih-pilih tuh bahasa. Sorry. Oh yes, and the kuat tuh si itu sebenarnya itu, kuat tuh si mendukung aja itu, kuat tuh si kami lagu itu. Don't cry. Cup. Don't cry. Cup, ini dong. Artinya, cup. Jangan nangis. Oh, no. I know baby. Oh, I know baby. Oh, You I know mean baby or baby? If you say baby, it means animal. But if you say baby, it means person. Oh, and the money, baby. And then the anak, baby. Yeah. Oh, If you want to say to kids or something like baby, a baby. oh, and the from the anak, the baby. Baby, yeah. The minimal baby pinahan. What? Oh, baru hambing. You baru hambing? Yeah. Oh, the from Sri Kalang. No. But my Oh. grandma come from Sidikalang. No, Sri Kalang. The from Medan? Yes. From Indonesia. Oh ya, from Indonesia. Ya, buat orang Indonesia itu. Sis, apa akun nama Anda Facebook? Oh ya. And from the akun Facebook, the akun you the Facebook, the Jalo. Hmm? Ali, nasihat sih bahasa Batak gitu, apa baron? Ali bahasa the from the bahasa Inggris. What are you talking about? Oh, may ito the campuran the satu ada English, satu ada Batak. Yeah, Yeah? my grandma is Holland. My grandma is Holland. Mami in the English. My grandma. Opung. Grandma the opung the may English. Oh, English. Yeah. Oh, yes, jadi the may ito the from the no atusi the from the bahasa English. I know atus guys. But Aku when nggak you say with Batak language, I also don't understand. So what will we do? Opung agak luar. Headset kengeng mendekat the pakat. Doi mana gini? Paribatku. Ido baru hobing do kan itu opung muala Inggris. Sorry. Apa yang tak dekat tau sih? Sorry boleh nak udah kataku sorry. My mother from Medan. Yeah, my mom is coming from Medan. Oh, But my grandma is Holland. my mother from Medan. My mom from Medan, but my grandma My father, was come from Holland. Belanda. Yeah. How can you know? Okay. Have you ever Okay. stay or go to Holland? My mom orang Medan. Don't cry. Father Belanda. Yeah. Oh. Padahal English. Grandma. Bapak Belanda. Baka anak kita mau shopping. Kan yang tuh. Yeah,
May ito the may ito the tukor the front book marga shopping. Di Sorry. marga dibeli. Ada bahasa Inggris na dibeli. My surname, Oh, yes. my surname is Lombing. Ada bahasa Inggris na dibeli. Boleh berubah. Ada bahasa Inggris na ditukor. Ambili. Daku mo to. Asal bro, lo ako kita. Yes, may dibeli and the tukor the marga the hombing. Sorry. Sorry. Oh, nga dito. Sorry na semua lagi. Selesai aku kataku sorry na terus semua. Ada kan masuk sorry. Dia dong video. Hah? My mom ini halako. Kamar anda keluar. But tetap siruin. My mom mababam. No manners. You mom nimu no wak. Permatian mahamu. Bui. You bui marga shombing? Pardon? You Yeah, bui zombie. my surname is Lombing. Oh yes. Bui. Oh yes. You bui shombing? Si Hombing ya. Si Hombing. Oh yes. Yes. Bui shombing. Yeah. Really, yeah. Bui. Wani piro. Hello sis, si Hombing sat with me. Si Hombing same with me? What? My mom said the same si Hombing is pembantuan huta soet nababan lumban turuan huta soet Silaban. nababan Silaban. lumban turuan silaban ya the same the si Hombing same Berarti berpariban kita, berpariban. ya so pariban. Pariban. Mama saya baru shombing. Si Hombing same lah. It means Apa? same lah. It means same. Si Hombing right. May I know what number is it? Yes. Nanti aja saya konfirmasi Facebook kita. You, my darling, no have absolute repo 110 cc? No have? Absolute repo. That's Indonesian brand. I like you. I like you. May ito no have absolute repo 110 cc in perkooperasi? No have? Sure, I don't have because I'm not in Indonesia now. Yeah, that's only from Indonesia lah because that's Indonesian brand, right? Oh, dunia nito. Ako pe naman ko dito manatalong kareta mo na sa Facebook. Indonesia, yeah, that's my Facebook. Okay. See the two kids, they are my kids. Yeah. I and you, Mom Pariban. Oh, yes. Ini Facebook saya. Yeah. Oke. Yeah. Konfirmasi nanti ya. Yeah. You my darling, you single. What's that? Single. What's that? May one. Olah salah do beho. Single. You mean Yeah. single? Yeah, single. You Yeah. mean single? You single? You asking me, am I single, right, Dad? Oh yes. You single ya? Yes. Yes, in the single. I like. Yeah, single. Single. Yeah, single. Single, Yeah. what's that? No from in the mood ba? Alu si Jo. Can I say something? Can I say something? Can I say something? I see that whenever I see your live streaming, I feel so funny. You look so funny. You can make me laugh, ha ha ha, like that. Ako tu situ na dokom nako tu itu tama. I know speak in the English, baby. I know speak English. I'm sorry. Don't cry, chup chup chup. Don't cry, the sweet baby, good boy. Don't cry. Chup chup chup, don't cry. Chup chup chup, don't cry, baby. Chup chup chup, don't cry, baby. Ini. Chup chup chup, don't cry.
Your viewer asked me. I already was with my ex-husband. Adong keleng na galung. Ale ini imana nuaing janda. Oh, may ito. May ito do sonari janda. Janda? Me, yeah. Single parent. Janda. Single parent. Single parent. If you see Single from parent. my picture profile, no, not picture profile, but my background profile, I showed it to two kids. That's mine. Oh, single parents? Yeah. In the from the geleng the piga? Kata bahasa Inggris na geleng. Bahasa Inggris na geleng. Yes, the may ito. Chill. Yes, you may chill in the piga. Pardon? Ako to si ako bahasa Inggris na piga. My number, chill. My number. Don't cry. Good boy, don't cry. Yeah, my number chill. Pardon? My number chill. Huh? I don't understand. Yang nagalong Rosan. Oh! My name. My chill. Sorry, I want to clarification here, yeah. Sorry, What? I want to clarification What? here. Two. My galing Why I'm two. not using Indonesian? Because no one Indonesian here. Now I stay surrounding. I don't speak in the English. My darling, you Ado Adari. You Adari speak in the English. From I know English. I bata. Yes. Batak, yeah, me Batak too, but I'm Blaster ma. Same Yeah. ma, I'm Batak too. You're my Yes. family, right? All of them are my family. You look me the darling. Yes. No. Yeah, not love, but like I like you. Oh, I like. Oh, thank you. Thank you to you, the medallion. I love you too. I love you too, the mertopeng topeng, the mersemberdan guys. You look me naking mo. Halong orang tua naking nani mo lope mai. No? Love, you mean? You lope magdabu lope to my to? No? Say that I love you. I just say that I like you. But like love is a big difference, you know. Yes. The thank you to me. I love to you, man. I love it to you. I like you. So, Yes, I like. you mean so? You mean show or so? If you say so, it means see. I like you too. Yes, I like you To me. to me. Yeah, I like you, but only like, yeah, not love. I like it. Laughing. In the my darling, no, and the smoking and the loting, the pagala and the smoking, no smoking. I use vape. Are you sure? Kamu benar. Damn, sigaret kelapa pes pa rin na. I You use sure? vape. Benar itu memang pakai di mana? Oh, Yes, you You smoking. not cigarette. Oh, Not yeah. cigarette, right? Cigarette di mana? Banyak di mana? Please chat below itu. I want to see your FB ya. Romulus Yomi, you can see from my FB ya. First just add me, no, and then I will confirm. Smoking pape. You smoking pape? Vape, not vape, vape. Oh, vape. Oh. Yes, good. I like. Hmm. Yes, the from the pagala, the martimus from panangan. What you say? I don't understand. What are you talking about? No, you really make me laugh. Oh, talking. Talking house. That was so funny when you say. You speak so fast. I don't know what are you talking. Komal do na to igalung. Honga malo ina. Bapa sinaga. Odo huduk ndo bapa step sinaga layon. Komali do na to igalung. Honga malo ina. Ido ito. Aweng wakwit honga malo sebenarnya. Wakwit to.
Ada dua jari. Cry. Cup, cup, cup. Good boy. Good boy, good boy. Don't cry. Anak muda. Yes, I like you, my darling. No, thank you to you, my love. Ayah, you look so funny, bro. Oh yes, galung teh. Sigar elektrik permainan nih tuan ini. In Letik si galung. Ini sudah di. Di sini kalau selari tonot tuh. Down biasa. Aduh, kari bahasa Inggris dah kari so aduh. Locker. You, my darling locker de sadarion, de kari sudah sehari-hari, de kari sudah de locker de aha. Sorry. Pekerjaan sehari-hari loh. What? Yes, alusi macer name is. Oh, my name is Brandon Lee Hutagalung. Wow, your name is who? Pardon? Can you repeat? My name is Brandon Lee Hutagalung. Brandon Lee. You mean Brandon Lee? Yes, Brandon Lee Hutagalung. Wow. The from Tarutung. Amazing name. I like them. Oh, yes, yes. Working. What working? Loker lowongan kerja di. No, berapa umur kamu, sis? Sorry? The talking? Apa cuma pas? Pardon? Susine bekomes unimu. Sorry? Working die. Now you really make me look. You look so funny. You look so funny. I like your style. You can make whoever see your live streaming loud. Oh. Swimming. What do you do for living? What do you do for living? Oh, pardon? Sorry? What do you do? What do you do? Sorry. Baga gua mau galungin. Living. Sali utaru. Tokor. Just for a while. Okay. Dok, kamu maknya begitu. Bilang lah. What do you do for a living? What do you for a living? Where you stay now? You mean like that? You want to say where we stay now? You mean stay? No, he said living. Oh, maksudnya tidak ada pekerjaan. Oh, no, loker. Locker or what? You mean locker? No working, de medadi, de meito, no kariso di sarar, de pengangguran di Surabaya. Now you really make me laugh. You look so funny. Okay lah, it's time to me to go home now. See you later, ya. I like see your style. You can make whoever loud whenever see your live. Okay, I'll see you next time. Bye-bye. Bye. You too later. See you later. Yes, and the soda hang. Asal petuk kondo atau ya asal petuk. Asal petuk kondo atau memang. Kalau mau bulus tang loker bing. Hey sis, I asked you what you do the jumping. Apa? Saya bilang nggak bisa diisi. Aku aja aku bisa aku share ini. Mati kijo. Orang salam Perdana Herman Sinuratli neme bapa dari tamunan ge mama ame cendes turun pengen neme brim betang. Yes, and the lucky neme baby neme dan sudah bangun segala ngomong thank you neme baby ni anak ngedi baby.
Di baby to ani ya, cup baby dengan di dokter baby ya. Siapa baby na masuk nerti ni. Siapa baby cup baby na. Oh mak bilang kali dokter baby ya. Memang baru shopping na sana pinagkijam dia lo satu sama bahasa Inggris ya toto ya. What are you active now? Ya nak ke dulu. Nggak di baby ya, siapa tahu baby. Siapa baby na. Cup baby na aku. Gaya, Jimmy Siomeng mambo detek. Galung di doko baby lain itu. Cup baby na. Nah, no. Yes, zaman itu the storm prank yang namanya brand tonton. Dia suka sama terus kamu lucu itu artinya dia. Terus dia suka sama style kamu, terus kamu lucu, itu artinya dia. Tahu babi itu artinya. Dekat itu ah. Saya masuk sedih mardong ini no konfirmasi dia. No konfirmasi di pangan ini dekat tuh si sudah cuci babi tuh. Lah hidup pun itu ani babi oh. Ora, soros Bapak Hendra Kurniawan Silaban. Bang Manulang. Teka Jona. Hah? Tetti si Torus. Ba, kami kelek be mami. Nasulong be ko ta amal be na naik be. Baiknya jangan dihapus. Maksudnya ini siapa? Koras praku katanya. Yang dijawab komekku. Suka kali puangan nak. Suek kali. Koras kangen dasel liu tauruk cucuk galung babi nak. Pardo, panak Josi Mariasa. Oke, naik Mariasa. Babi itu artinya enggak. Yes, in the tech. Ketu sih baru punya laki misi. Nggak pelele itu kan ibu belum misi. Yes, resmeda rambe. OMG, sian beito. Ade. Horas. Terida. Rizky dan di Tony. Selih itu.